Football Titi Parjasari Somthum Palina ngai thavele donta ila Italian club Roma kai shoi mektu Gasperini hian akai shoi club nena anthutlung pakhat soi chuakin UEFA Champions League kan khel phak lo chuan coach thak mai turani Roma hian tum an nei chu top 4 huanga telania chumi tur chuan medangin player thatak tak an leilain keini chuan under 23 team player te kan man telangai ke hi chuan pek kani ang mangin ka hna ka thok mai ani atia tuna hian Serie A Roma hi pangana animeka khelsom ni pathum atangin point somli pathum an nei anchunga om Juventus an phak lona point ni chau ni in pathumna om Napoli an phak lona po point thum chawania chuwangin Roma hian an du ti thlotlin na chance an la neya Gasperini ho hian an tum hi thleng theidon tak mo Real Madrid hian ni pui transfera player thatak tak an la lu thina ma se thasik transfera ero player an lei thadu mangder lova tuna Real Madrid president Florentino Perez hian thasik transfer laya player lei chiam lam hi adu lo ni in an soi thin adikna hmu tura omni point alanga Real Madrid hian kumsang ni somnia tangkhan thasik transfer lain player an lei ngai tamia lova season harsa tak an man point hemia hian andang lam pha chuang lo azonin thasik transfer tumruka player tuma an lei talova ma se hei hi ngai tua chian chuan amak hle mai ti tur ani chuang mi lo Florentino Perez hian Real Madrid a hian president mo phurna kumsom ni pathum zet achel towa heti chung hian thasik transfer lain player paruk chau an la lei chung te chu Renier Brahim Diaz Lucas Silva Diego Lopez Emmanuel Adebayor le Thomas Gravensen te kha anni Real Madrid hian player an lei to zinga ro pui berberte an ni zui lem lo Real Madrid president Florentino Perez hian thasik transfer laya player lei hian team project zui na konga har sanna asiam zok ma a hriatna aneya club ta na thabera angai lem lovani chuwangin nipui huna indin tharlam hi chu hoya nipui huna inchin fellam hi chu ti zel adu thina chu tun thlengpo hian alakal pui ni in alang then khatin thasik transfer laya player an lei teu hre lo lain Florentino Perez hi chu anive tlat lo N'Golo Kante hian Saudi Arabian club Al Ittihad khan Euro maktadoi jani somnga chuang allo man ni in tarlan ania allo tam man hle tuna chuan Turkish club Fenerbahce tan a khel to dona European football Kante kan mule don Kante hian Turkish club hi zom adu awangin a transfer chungchanga an buai hnuin anin chingfel thei rama Al Nassr in contract an nei anti to phalna chan lian tak po Kante hian Fenerbahce pan adu wangani Kante hian Saudi khan a hlo tam hle sia Turkey lama hlotlem jok nei tura in khel te chu kan ti mai thei kum somthum palimi ania upalam in khel cholsan nai to a ngai zinga mi ani ma se anram France tan FIFA World Cup khelna chance alaneya chuta chuan France tan kautlak ani emti chiana tur thaber chu European football ani Fenerbahce hian a khel that chuan France hian an ko ngein arin oma chu Kante tan Europa kirle apoimo na atuna pakhat ani hei ba ka hian Kante hi chuan sumle pa hi angai na lutuk lo ati theya Saudia lo tam jong nein a in khela khatiang thutlukna asiam chan pakhat khachu midangte na sazoka tanpui adu wangani anu teram Malia Bamako anu te khuwa a dollar maktadoi nga zet sengin medical facility lama changtlung jok anni theinan atran puya damdoi indinin chuta chuan healthcare thatak akal puya naupangte tan ham thanna bik te siamin hun rei tak dam lova nun mang to te ham thanna turpo ada telani football club nei lama tran labokin Belgium club Royal Excelsior Vartona nei tu ni na sera leya Belgian third division he club hian an khel mek Kante hian football club anei hi choisan zel adua omzenei zokin naupang zualte tan academy thaber pol ani theingei na tura herrem konga te player thatak tak cher chuak theingei turin a in kol mek ani Kante hian investment lampo atina sa hleya infiamna lamba ka technology lama te infrastructure lam thlengpo in a in nam hnoya real estate Europe ram sang atipoka khotlang kai hnoi thil sang angchia te project lian tak taka in nam hnoina aneyani grassroots football lam atuipui hle boka Africa le Europa kalpuin player no pangte te tan konga honga training baka le khajir thlengin naupang te tan aluang chuaka sang jok an thlenzel theina tura
kong hon sak turin ma alamek kan te hian a hausak na hi kar changkang le nom chen na lama te amang ralve chiam lawa midang te tan luan chhuana tha a amang zo kani ano pan laya re thei om zia ria ania a hlotlin nu po in chu chu a thei ngil ngai lo re thei om zia ria in re thei te tan kong ahong ani bere Indian football boina le chinfel tuma ma anlak mek na chungchang hi kan soi khat ta dewa tuntuma ero thil anti fel tharjinga broadcasting chungchang hi soita ila anti chiang taboka chuwang chuan kan soi zau don ani Indian Super League hi India rama in elna sang berania ma se broadcasting lam boina hian angong na hle India rama footballa thunei tu sang ber AIFF hian Indian Super League hi season khat lek po midang puina tel lovin akal pui theilo ani ber maya akal pui theilo nge ain huam lo ti po hi ngai tua tham atling mai theye chu ba ka chuan andu asang sia antlin tok aya sang an be seina hian buaina atipun lun ni point alanga jang khai zo ka kalpui du ni sela tiang chen chen hi tikhot lai lo theipo anni engpo ni sela helam hi kan soi tur ber ani lo awangin kan soi tur tak broadcasting lama luta ila Indian Super League khel ani le theina turin broadcasting lam chang turin fan ko thlan annia anni hian sangni somni panga somni paruk Indian Super League hi cheng vaibel chariat point paruk panin an chang ani season masa broadcasting kha Jio Hotstar in cheng vaibel chejani somsari panga te mewin an chang ti ngai tu thlen ero chuan tun seasona Indian Super League broadcasting lun na hi aniam ta leya cheng vaibel chejani somsari panga atangin cheng vaibel chariat point paruk pania an tlaniam antlang niam na hi aniam ma ti mai po ol takani hetiang ani awang hian ama a match khat broadcasting lutna cheng vaibel chekhat point paruk pariat zel ani lain tun seasona hi chon match khat lutna hi cheng nuai kwale singli sangsari chau ani to don match khel tur lama ero season masa khan match za somruk pathum an khel lain tun seasona chuan match somkwa pakhat chau an khel thung dona achan chu season tran hun pa ngaya an tran lo awanga hun achep to lutuka wangin league round double leka an khel thin kha double lekin an khel thei to don lo wang ani hriat telata na tha chu Kerala Super League hian sponsorship le revenue lama hian Indian Super League a in sum a hui tam jok dona India Rama State pakhat Kerala a in elna sang ber hi sports.com in broadcasting lam hi an changa kumsang ni somni panga July thla khan kumnga chunga tan inremna thuthlung an ziak India Rama Football League sang ber hi heti lo dewa vul hi chu atul hle state khat in elna aya niam jok na aom thei mai don Indian Super League broadcasting chungchanga hian package sang siamania package A B C D le E angte in thenania heta hian fan code hian package A B le D a dilna an theluta package A hi world feed production digital streaming le linear TV broadcast ania package B hi linear TV broadcast baka digital broadcast ni bokin package D hi digital broadcast chau ani thunga heta tang hian linear TV broadcast le digital broadcast B ka hian fan code hi mo phurna pek anni KPS Studios hian production lam an chang ve don boka anni hian cheng vaibel chenga velin he mo phurna hi an chang engpo ni sela AIFF hian lok na tel tam du na riu ru puchunga lok na an na sada wangin Indian Super League hian atuara achunga om player tele club nei tu te hi atuar na berte an ni bok ome hetiang kara hian February ni sompalia Indian Super League hi tran tu mania I League po hi February ni somni pakhata tran turani Mizoram atangin Aizawl FC le Chamari FC an tel dona Mizoram Premier League club lun pani hi I League khel turin an tling towa ma se buaina aom nuwa tun thlengin an la khel lova tun hnaya club pani hian an tel tur thu an ti chiang thar le to ani I League khel tur club te hian cheng noi somni pathum vel an pek atul dona hei hi February ni ni thleng khan pek na hun hon ani ma se Aizawl FC le Chamari FC hian ahuna an pe ve talova ma se AIFF ne na an thutlung na hril chiangin I League ka tel an tum thu le poisa po tlai to ma sela pek ngei an tum thu an thlen I League ka an elpui tur club dang pariat chuan poisa pek tur angte hi an pe fel vek to ani in khel result lam kaita ila nizan khan Spanish Copa del Rey khel chunjom ni in Alaves khel mola Real Sociedad an leng luta gol thum gol ni in mi khwal team Real Sociedad hi an chaka
Athletic Club point Kualmola Valencia goal ni goal khata nein ti hian Real Sociedad le Athletic Club te hian ram sang zok anin hlangkai ta ani Cup difference po khel chunzom ni in heta hian Lorient in signify in Paris FC an nea Lyon in signify vekin Stade Laval nein Nice in goal goal hin Montpellier an nea Toulouse in sikhatfaya SC Amiens nein Lens in Kualmola Troyes goal ni in an ne ani German Cup po khel chunzom ni in heta hian Stuttgart in Kualmola Holstein Kiel sithum fain an ne Italian club ten Elna Coppa Italia po khel chunzom ni in heta hian Inter Milan in an mi khwal Torino goal ni goal khatin an nea he match hian minute somthum pangana Inter Milan hian Ion Boni mangin ma an ruaya minute somli pasarina Andy Diouf mangin an khung bela minute somnga pasarina Torino hian Sandro Kulenovic mangin an sipuran su then ma se hemin hu hian goal dang lu bel talovin Inter Milan hi goal ni goal khata chakin ram sang jok anin hlangkai ta ani ti hian Inter Milan hian Coppa Italia semi-final anin hlangkai ta a season kalmeka Inter Milan hian Serie A no moi an la be seitel boka maswai tu ni in champion turarin kaiber ani chunjom zel boka Coppa Italia a final an nai zel bok UEFA Champions League la playoff an khel dona Inter Milan hian treble champion chance an la neya chumi be sei chuan season an mang chunjom ta zel ani Nizana vek English club ten Elna Carabao Cup semi-final second leg a Manchester City in Newcastle Mikhualin goali aluta minute sarina leka City hian veilam sira moizet in Newcastle defending an thiata Omar Marmusan atlan changna le chedran na mangtangka in bola lut zui Marmusian adu ang takin golama sotman loma sela Newcastle defender Dan Barnan sliding tackle nei atum na lama Marmus apet pera goalkeeper khumin ball gola aper luta ani hemi nu hian Newcastle in chiang zetin City tlar hnungan thiata ma se Newcastle forward Willock afim khurlova pet goal ngei na tura ngaya holam takin hun tha a khorala City goalkeeper Trafford nang chingin ball aman zui hemi nu hian Gordon an hun tha nei lein City goalkeeper James Trafford an thatakin adan saka Newcastle hian hun tha an khoral le Darkar chanve an kheltlin Madewin City in veilam saita an nora Semenyo an cross ball nein Newcastle defenderin adang pera asang zongin bolakal goal ban nai tak atangin City forward Omar Marmusan ataw goal ta ani Newcastle hian an sipur su na hun an nei mai po nilovin masoi na hun tha thlenga an nei an bopel nuwa goal an chhuabel ta sia an din mun a chiat pha le hemi nu lok hian City vekin counter attack atangin an khung bela Tijani Reinders an chiang zetin a pet goal Newcastle hian goal an mamo tam to sia an nor nat zual angaya wangin an khel anghelo pha le farsa fa Newcastle hian ti sual an nei le thina goal tam jok an chhual lek lek ani second half a City ti sual atangin Newcastle forward Yan Wiza an hun tha aneya City goalkeeper pet khuma olsam taka khung thei turani lain a pet chelea goal zone a po a pet talovani Tijani Reinders point City tan khungbel na rem chang anei amang tangkai tabik lova minute somruk pahnina ero goal thabi kan mu Newcastle forward Anthony Elanga an dinglam sira ball changin City player pahni kara rang taka bola lupui nuin penalty area atangin City defender te ven kara moizetin a thuai lut Newcastle hian hun tha dang ero anin siam lei thei lova Manchester City zok hian hun top don naya Erling Haaland mangin an khungbel teu hle Newcastle goalkeeper in thazeta dan sakin ball in goal ban aper zuya Haaland avan duai Haaland hian thazetin goal mauta tum ni apeta ma se Newcastle goalkeeper in abeng perman veve ani he matcha hian City hian goal shot tum som pasari an neya tum kwa goal zone apetin Newcastle laka chakphu jok an nia an khel thazok an goal bopo anazoka chuwangin City hian phu takin goal thum goal khatin Newcastle hi an heta ani Manchester City forward Omar Marmusian Newcastle hi angam ve hrimhrima Marmusian City tana goal khung som pahni atangin goal nga hi Newcastle laka Etihad Stadium a khungte anni ti hian first leg result nen bel khomin Manchester City hi goal nga goal khatin an chaka final a Arsenal nen anin ma chonang Carabao Cup final match hi March ni somni pahnia an khel dona England Stadium langsar tak Wembley Stadium a an khel dona ni final line ma chon turte a Arsenal hian Port Vale Brighton Crystal Palace le Chelsea te paltlangin final anin pet kaya Manchester City hian Huddersfield Town Swansea City
Brentford le Newcastle te hnein final an in pet kai boka team pahnih hian final an thlen theinan team pali ve an hne a chan chu English Premier League club zinga European competition khel bik te hian round thumna atangin he in elna hi an khel than cha uwang ani final match hi minute somkua an khelanga a chak jok anam lo chuan extra time minute somthum an khel chhun zom anga chak jok an la om lo fo chuan penalty shootout mangin an ching felang Manchester City big hi Carabao Cup final an khel hanung ber chu kumsang nei somni pakhat kha niya Tottenham sikhat faya nein an champion City hi Carabao Cup a tumriat champion to niin heng zinga tumruk hi kumsang nei sompali atanga sang nei somni pakhat chunga an champion na ani nge Liverpool tumsom champion to ti lova Carabao Cup a champion ngun ber chu Manchester City hi anni an ma chon tur Arsenal hi tumni champion to anni ti video masalama kan soilan to bokha zan ina in elna then khat khalchun zom le turania chungzinga chun Copa del Rey dar khalle chan ve hian Real Betis le Atletico Madrid anin ma chondona Coupe de France dar khalle chan ve a vek Strasbourg in Monaco an mi khualanga Copa Italia dar khalle chan ve a bok Atalanta le Juventus anin ma chondon ani kan topic nunung beratan BBC na transfer thuleng alor khom atarlan te hi soivele ta ila heta hian ESPN in atarlan danin Portuguese superstar Cristiano Ronaldo voina kumsomli pakhat pum hian a khelmek na Al Nassr hi season kalmek zowa chhuwa san adu mai theya chutiang lam ril ru chu apuwa ngai ani thu antar langa Ronaldo hi Saudi club Al Nassr a hian atui tawak lo ni point alangani heti la hian Spanish sanchin buten tar langin Cristiano Ronaldo hian Al Nassr hi achhuwa sanani chuan bulatan na Sporting Lisbon lam hi a hoi arin om thu antar langani Athletic in tar langin Nottingham Forest English midfielder kumsom ni pathum mi Elliot Anderson hi Manchester United in laklu antum leya Manchester United ba ka hian club liandang enge muzatin an be se mek boka United big hian Crystal Palace atangin kumsom ni pakhan mi Adam Wharton laklu andu boka ani ba ka hian Brighton atangin kumsom ni pani mi Cameroon player Carlos Baleba hi an be se tel bok Dasan in tar langin Atletico Madrid chon Tottenham defender kumsomni pasari mi Christian Romero hi laklu andua Atletico Madrid hian ni pui transfer kongka hon huna Romero hi dorantum ani Manchester United hian midfield lam thuam chak antum leya chumi atan chuan Portuguese midfielder kumsomni parian mi Al Hilal tana khelmek Ruben Neves hi laklu antum zinga atel Football Insider in tar langin Chelsea Manchester City Liverpool te chuan Sunderland tana khelmek Dutch goalkeeper kumsomni pathummi Robin Rufi laklu andua Paul Magdadoi somnga Borvelin leithei tura ngai ani Melin tar langin Manchester United season kalmek zowa chhuwa san tur kumsamthum pathummi Brazil midfielder Casemiro hi Major League Soccer club LA Galaxy en laklu antum Fabrizio Romano antar langin France defender kumsomni pasari mi Dayot Upamecano hian a khelmek na Bayana contract tharji aduwa Bayan lampo hian contract zia tharpui tum mekin kumsang ni samthum jun thlakhleng dai contract anjek don ni in atar langani ole khatichin kha tun tuma football ti kan ngai thak thei chin chu ni le photro se